28.11.96. u 16 sati i 15 minuta razgovor sa Ratkom. Pred sami Dejtonski taj neki sporazum gdje je trebalo da se potpiše nešto šta i kako, lepo glasi, a ja kažem glasi, gospodo Balkanci, znači gospodo Balkanci, imate do 24.00 da rešite stanje i da se potpiše to što je u Dejtonu dat kao predlog, ili u suprotnom 6.000 aviona će nadleteti vaše nebo iz svih pravaca. Tako je glasila poruka, koja, kažem, nije javna tajna, ali je tajna, a u stvari za mene nije tajna. Sad taj Dejtonski sporazum ujedno podrazumeva i tu smenu, kako se kaže, oficira, generala. To je isto što je ovako malo bitno. Kaže svet se ne plaši Bosne i srpskog naroda, svet se plaši generala Mladića, gde ruski oficiri prisustvuju izvođenju jednog plana da bih iste stvari primenili u ratu nad Čečenijom. Sad opet, kako to kaže, a ono drugo što se tiče, eto, kažem, taj neki krajičnik, Plavšićka i sve to ostalo, u principu ja stvarno ne znam kako i zbog čega su došli tu gdje se, ne znam. U principu ne vidim ih u nekoj povezanosti, ekstra povezanosti u tom nekom Dejtonskom sporazumu. Sad kaže dalje. Dalje šta bih isto moglo da se kaže, ovo što ste sad odlučili, navodno odlučili što se tiče te neke primopredaje, u principu to ne bi bila loša solucija, ali samo u tom smislu da u kontekstu svega toga vi ste tu negde, znači da to vas ne isključi iz nekog, kako se to kaže, politički aktivnog života, ako me dobro razumete. Jer ne zato što je osoba loša, znači ne zato što je osoba loša, nego zato što bi to bilo na jedan izvestan način sklanjanje u drugi red. Jer Karadžić je u drugom redu. I ako skloni i vas u drugom redu, onda neke stvari mogu lako da se izvrše, a to bi onda bilo ono, primopredaja za Hag koji trenutno se raspao. Znači za Hag koji se trenutno raspao, to bi bila nova mogućnost za ostvarenje nekih planova, to je da bi se neke stvari ponovo. I sad, ja opet kažem, tvrdim, ne sme da se dogodi isto, naše generale su sve streljali za vreme Drugog svjetskog rata, ustaški generali su vraćeni kući da umru u svojoj zemlji. Znači, to ne sme nikako da se dozvoli da dođe do toga, da vas gurnu negdje u neki drugi planet, da kasnije, na primjer, na pokvaren način, na primjer, ostvare nešto što je možda tamo potpisano ili nije potpisano. Šta bi Amerika dala da ima vas? Ceo svet zna, u principu stvarno zna, i ceo svet, bukvalno rečeno se, ali ne ono plaši, jer glupo je reći plaši, ali ceo svet je na izvestan način kad se kaže ono, taj čovjek, kao, znaš, ono, kao, to znači da taj čovjek stvarno nešto nam vredi, znači, da ne treba ga se i plašiti, a i uvažavati. Možda ja grešim, ali ne bih rekla. 1988. godina ostavlja jedan deo, kako se to kaže, nekog traga na vašu suprugu. Otkud vi znate da je to supruga? Pa, znam. A vi znate da je moj supruga? Znam da je to vaša supruga. A vi nju znate? Ne znam. Stani, ali ja nju lično ne znam, gluposti. Usne. Ja sam osoba koja neke stvari zna. A jeste vi slobodno? Šta je moja supruga? Ja lično mislim da je ovo vaša supruga, kako ja to vidim. Ova osoba je bila i jedna i druga, kad je ova fotografija nastala. Oni su pratioci Karadžića u Ženevi. Ova je moja fotografija u Ženevi. Dobro, to se vidi još iz pozadine tamo ono što piše. Ne znam, ja sam vama i onda rekla, ja to ću uvijek da kažem, meni se Karadžić kao osoba ne sviđa. Znači, bez danja, ono šta znam, može biti ovakav, može biti onakav, o trećem licu neću uopšte da pričam, ali ima tu nekih stvari koje čovjek sebi ne smije da dozvoli. A šta mu je 007? 077? To je general Clark, number 1, general Anders, koji je sa mnom promenio šat.
film. Ne sad. Još ovu fotografiju da... Hoću.